grupa bajkera 11 motorista iz Republike Srpske, tačnije iz grada Prijedora, Banja Luke i Laktaša, i ove godine po drugi put odlučila se na pokloničko humanitarno putovanje Kosovom i Metohijom. To je sveta srpska zemlja. Ovom prilikom obišli smo i obilazimo 15 manastira i crkava. Susreli smo se s nekoliko porodica, bili smo u 2-3 škole. Šta da kažem, narod na Kosovu i Metohiji teško živi. Ovo je zaista u Evropi teritorija u kojoj se najmanje priznaju ljudska prava, od slobode kretanja, pisma i svega ostalog što jedan čovjek normalan treba da doživi, da živi u slobodi. Narod ovdje, rekao sam, teško živi, ali su veoma radosni kad dođu ljudi iz Republike Srpske, kad pričamo, kad se sjećamo nekih starih vremena, emocije preovladaju, bude tu i suza. Svjedoci smo jednog sveštenika kojemu je stala knedla u grlu obraćajući se nama iz Republike Srpske. Ono što smo doživjeli ovdje za ovih nekoliko dana, to jednostavno ne može da se opiše ni slikama, ni riječima. To jednostavno svako od vas mora da doživi, da vidi naše svetinje, da vidi ove naše ljude koji ovdje borave, na koji način žive, ovi koji su ostali, jako ih malo, da vide ovu našu dječicu koja ovdje živi malo drugačijim životom nego što smo mi navikli. Mnogo nam je drago što su došli da vide našu svetu zemlju, da obiđu Kosovo i Metohiju, jer to je nešto što svi mi nosimo u srcu i što nas čini srećnima i što nam daje snagu i volju da živimo ovdje. I posebno nam je drago kad ljudi pređu toliko kilometra, posebno na motorima, jer put nije ni malo lak da stignu do Kosova i Metohije i da dođu da vide nas kako mi ovdje živimo. Ko nije bio i nije osjetio tu težinu nekih lanaca, ne može ni da shvati. Mi zaista smo ovdje primljeni kao najrođenija braća, vidi se to, ljudi sa Kosova i Metohije su zaista gostoprimljivi. U svakom manastiru, u svakoj crkvi, u svakoj porodici imali smo dobrodošlicu u smislu soka, kolača, ručkova i tako dalje. Zaista vidi se da su nas dočekali otvorenog srca. Narod je ovdje jako gostoprimljiv, a samim tim i naše crkve i naši manastiri. Zapravo primetili ste gdje god ste ušli da ste imali jaku čast. Ne samo da sednemo i da popričamo sa samim monahinjama, sa sveštenstvom. Tu se uvijek nalaze neke torte, neki kolači, neki sokovi, pivo, voće. Tako da zaista je jedno prelepo iskustvo deliti ovo sa vama na ovakav način. Čuli smo zvuke bajkera i eto, izašli smo u selo da vidimo zapravo šta se dešava. I kad iznenađenje bajkeri iz naše bratske Republike Srpske ovdje kod nas u selo. Ja sam inače novinar i dođem da vas snimim i vidim lepa akcija. Kupili ste i slatkiše za decu i sad smo pričali zajedno sa vama da ste humanitarno došli kod nas na Kosovo i Metohiji i svaka vam čast, šta da vam kažem, dođite nam ponovo. Nama to znači na neki način zato što se nas neko seti i osjeća potrebu da treba da nas podrži što ostajemo na našim prostorima. Sad ćemo da radimo Stofko će da ti da jedan marđu.
sređivali naše crkve i manastire, mi smo pomogli naše porodice na Kosovu i sigurno ćemo u narednom periodu, ako ne osnovati neku fondaciju, onda organizovati i mnogobrojna druga putovanja ove vrste. Bajkeri su uvijek tu da pokažu da su ljudi velikog srca, da mi nismo samo oni koji stanu i turiraju motorima. Pripremamo i sljedeće godine još veću akciju, da obiđemo još više manastira, još više crkava, da sa tim narodom podijelimo ko smo, šta smo, jer bitno je u ovom trenutku da ne zaboravimo ni mi, ni oni od koga potičemo, ko su nam preci, ko su nam naše svetinje na Kosovu i Metohiji, kad su osnovane. Mi smo narod koji zaista stotinama godina bitišemo na ovim prostorima, zato treba da očuvamo sve ovo. Nadamo se doći će i bolja vremena. Suština svega ovoga jeste zapravo da pronađemo sebe, da doživimo ovaj naš pravoslavni duh na Kosovu i Metohiji. Velika mi je čast što ste došli kod nas i velika mi je čast što pokazujete ogromnu ljubav prema nama. Vi možda niste svesni toga, ali nama to puno znači. Zaista smo dirnuti vašim gestom i mogu da vam kažem da je ovo nešto veličanstveno za mene kao stanovnika ove naše svete zemlje, da znamo da neko misli na nas i da je spreman da svoje dragoceno vreme potroši na ovako kvalitetan način. Moram da kažem da je u ovoj akciji učestvovalo 11 motorista sa 2 dame i iz 5 klubova. Klubovi su motoklub Otpisani iz Prijedora, Bezbjednost, motoklub Bezbjednost Banja Luka, motoklub Voodoo Banja Luka, motoklub Tarantula Laktaši i motoklub Banja Luke Neymar. Vraćamo se odavde punog srca. To je glavna poruka i želio bih svima da poručim da je ovdje dosta mirno, slobodno, da mi nismo imali nikakvih problema, da naši vjernici dođu u što većem broju, jer je to poziv naših monaha i sveštenika sa Kosova i Metohije.